Shubor nagaslem jong unongsan hima. Nadu bak sorkar jela kala penhiar kador jong peniang petrol bat diesel haga jela kador jong peniang kala kiu man kasngi daki naya. Habai day bat kani ke jingkiu dor ka peniang unongsan hima ulayo banyakren bat utrai jong ka kri jing lina service station uba sam dingdo. Abai keren bat nakaliang uba sam ulaong ba kejing penhap dor ya ka petrol bat ka diesel ha kejela kalong kejing mentoy na kabenta kipaj ba baro kawai ula berabru ba kadon kejing kiu dor ka peniang kadai da kinaya bat kani kadai kejing penkiu jong ka company peniang na ka sorkar jela susu ula berabru da ka baong ba kadai ka kamram jong ka sorkar jela banyak keren bet ki company peniang habai dai bat kador kamur jong ka peniang nakaliang utrai jong ka krijing lina service station oba sam dingdo ula ongru ban nadu kasngi nengkong ulai don bentalang bat kam MJACCV bat nakaliang kujong ukentu yaki bakin perkhat lem ya kador bai kali kena bakanam kta ya ke belas ngi ke ba kamai mensngi bat bam menmet jing penhap dor ya ka petrol baka diesel nikong ning shop kum ki nong song jang jela mengelia ngi haban a so ji songu yublei takin rat ban jong biar bala betul inti ngi ni ka kam te ka jingker khu ka ya chau kop siliang sam siliang ka jing mentoy ka ya ki pajbai jong jela bro ka we ka jingiro ka ya ki kinong iram jong ka Meghalaya Joint Action Committee of All Commercial Vehicles te bat ka jing songu ru ka ya lang syaki menteri sarkar ki badan nak sarkar kumjuru ya ki nong mikmat ki badan nakaliang persa ki bala pensngau ya kani ka phang tiga nga kamu ini kibla dan bentalang hi ya kani ka kami masno ban aga jing songu iru ya i menteri rangba badan buram jongi ibla pedang ya tu ka jing ajing mut nakaliang jongi kiri pajba te kani ka pen isyahi ya kata ka jing sensar pajba mah nomor ha ka jing sensar demokrasi hi dan teng-teng kibri kibran ka buaru ki haban syemi ya ka jing peni jing mut jongi kiri pajba lada ka dei ka babyang tu be ki pen kiyo man kanaya te ka dei ben ki oil na ki respective oil companies hi barngar ngala phone jethe de ki ong ba ki penkiwi ki oil company si hana kaliang government ni ngasngo kala ale kat bala hi man roll back na ki mapi tu ka sen ru ka tu ka jingkran bengi discuss bengi kran po maran malki ru ngala pun sngo hi ba ya government ba lifeway percent de kala he pelat te dolong ka bala bakan tan no sajan jong tu ka khat pra percent kan te so tenat banong ba na kaliang i honorable chief minister wat na kaliang deputy CM ri dan bentalang hi kata te borok cabinet minister si ban roll back ya ka percentage of naka lifeway persen syaka arpo persen ya ka petrol bat ya ka diesel naka arpo persen syaka khat persen bat kani ka ora jing mento ya borok khat kan kinong snong jong ka jela Meghalaya kumangi i atu ka jingen ujor ki dor jong ka petrol diesel te hapo than setela mingi kala dunado ka dor po stit jongi kan po jela jongi tementa kasngi ka yang petrol pat ka diesel ka kiu ka kiu kenda tong kinaya ta ki point ki arpo naya nak tu garit bemenen Teknik ke jingkiu bersama kadebet man nak kapor kadon kapor bakayar nak kadon kapor bakaki dan da kidan ki cisa kemakalong itu ki bangadang sedang itu kam juki wiru kania bet kania pak kadebet ki respective oil companies kan ka haban hak kenja sekelane notification ka state government jungi kan ki respective oil companies ba nomor kita kila persang kat la kat ya bikin wanra itu bikin rollback bang itu ka MVAT nak lifeway syaka arpo ka petrol bat ya ka diesel nak arpo syaka khatar temata pa ka syong sa ka jing immediate kan syong sa ka jing ya stu apa ka sarkar jungi bat kini ki respective oil companies kan bamdai ban long kata syong jing penbet jungi kan dari nakaliang ka sarkar dengan stu kala pen sngow ya kai baki ngi ki pajba ngi pen sngow kan Ki kemuai balai sim bentalang ba Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles te kai try ke jing kedu jong pi ya ki driver taxi nama kembangi i menta ba kaum peniang kala hia te kai ke jing kedu jong pi ki ya bai kali pesni ba nadu ni kong kasngi nga bangai dan bentalang beki driver taxi ru kadai lor ke jingut jingnam jong ki hi beki ong bakla ki dor pelat te bengin penkiu ya kata dor bai kali ru ngila snake lai customer passenger jong te ka jing kentu jong ai ki dalong ka bala ki ru ki haban resolve ban kampen duna no ka bai kali kan namar ngirungi dan bentalang hi bat kiru bangi kwa bakan haram kata ka bai kali dah bai dei baka marba mardi ka mangala pensai pi tu ka sing asnoba kala hera du nyo tingkai ka diesel te ngaso kala hera bahahi namar ki truck ele te ki ba the
in quantity lagi kam thebun ki truck hi bani ki kaliret te nyu tingka kala akhir te ngasngau ba kamar ba mi ba montaj kam tam le khawli te mut kam le syuk kan ban kiudor nomor tu sipor la azang kiu hi kemulai manakani de fiwat jing te ba kemulai tu kesin naka arhajar kuntal ya tahu free sale kan nam kan itu bayu na government tu free sale lai tu kapor hapo yo naka arhajar kuntal la poi sak arhajar san spa kuntal mud ti paket basan pho kilo naka 6000 la poi ka arspa san pho te ngangai scam mi pemerintah bagi government kelak penhar ya kedor diesel te ukhar la dehi ban herdor nomor apa kado ite ukhaw di ba di min simple food jangi kasih mo ngi kasih ngi ba mi tanda kajai tilda la herdor ka diesel ngasngo ban kentu ya ki mahjan kan ba ukhar di ban herdor hi tahi